banyak bayalam kan ya kinong tho ya ketin ke sume na ka benta ya ka bakin tho jaka ban ngitip scam mamietai ubolong utage utme jong ke sedang ya kan ke jing tho milong utage ubala ban ajing shai ubala ya ka ban kedo pen ingi ya ke ba e ban smuto baru kemudian ko men semba ko patrai ka kam tu kejipikan tutle e kata ka kam yang sisin yang ini ka janmit ni no pais ngi ne ka ba blevi mangi ko krat ngin yo ya ka ku na ka ni ken sume jisu tuain amen aling ka shiti ka bar jong ka ti jong petras keren spang juga si babat hante po ayu semakin tap yang oke keren link ya kan again kapita kata kong knowing Jesus lane itu ya ukris ni tip ha ya ukris kadai ke tu kan ka ba Petras ku ya iban si iban ha kan again ke siti so nomor ka ba itu ya uji ukris kaya pingin jan su kaya pingin nang kumno ken ya ka ba ngin sno to ya ka jingmo jumpa kanta mele ha kan ke siti kal nang balai kanyarap mi kumno ya kamangin nom pediang kelomar kini kini kecingkai makla ke barung kertep kanya po jongka malang tinggal po ikin sekali ke session gen ke ba sun menta pat ha kani ke session ke ba sun yes okay to kerpa soba ngapit nga sini dangyo nomor ba kepetut le se ngi hene por to session besan kade spang jong kade gen ka jingla bansyania ya ka ktin jong blai ne jong ka ktin jong blai ya ka bangi ne ka khot ka kan reo ka khot ka ba arpuai jong kade kelonong ka baning kong ka jingla bansyania jong ka ktin jong blai ha kade ka benta lingkot asya ya ka mangan batai ha kade ka benta Petros utho ini kinten man ai ka jingada habede be ka jingit kristan nama kadang ngani ka jingit tho kan habede be ka jingit kristan be ki por jong Petros ka bajar ini kiski jingi menta hagaw ki ong kan ba ka jingit kai jo ka jingit kristan kada ek bala pinsyong nong rem ha ki khana puruskam kham tamele ka tung ka konteks ne ka phangkren hang ne sa phangjong ka jingwan ka ba arsien jong Jesus Christ ini kan kibaya persyak ki onggen ba kana jongki kata ka jinglap jongki kadai kan kabala sutau nang tausat ubreo baru Petros wanra iki artli kan ki jingbatai kumno ye kaban sakhi lane kumno kan ye kaban pinchisha bagai ko kren kelong kabadai tinya phai minta nak ki artli ki belong kum ka scare ni ka online na tajni ka baning konggen kabaning kong kasaki kepada kimat berdiskor berkabar arpat kadai kasaki tinong tu lupa jong ka testament kabarim tuginya pa bino siya kadai ka benta ka beningkong ka bagaran sipang jong kasaki kepada kimat pada diskor ya kabang nyakta na gani ka khotken kaba okay so pa yarap yang ang ni pi supet yang pecheto to kan kebakan real kebakan Jepang jong kajing kento kajing kento kadai ba kajing net kristan ni kajing kai kristan kadai kana puruskam kamta me nei ya kajing wan ba arsin jong Jesus tingnya pelilang kadai kan kebakan real ko om no way our line namar ngem sim la bot no ya ki puruskam kai bala thau nang shanti membangi latip api ya kubo ya kubor ya ka jingwan utrai jong Jesus Christ rangi la yo long ki nong ya kata ka jinglong buram chongu tagi pai kin biat ai bede ka jingbatai ka tuk ni tin jong kete ke khot ningkong ngnya pai shwa bede bat kani ka tin puruskam kari tin ka sumut bat ni ka thau ya kata ka jingtu khana ka bam shisha lane kaba shutau da ubril kala mendai ke kana ka bakran Jepang jong ublay ka kana Jepang jong ki eki bedai ki bakin jablay ni belong ki divine activity ni ki jingle ki jong ublay te la onggen ba kani ka jingi kristan kam tam lay
Ya kata gen ke jingwan ba arsin jong diskus ki kinto baka datang ka kana puruskam. Kani tin puruskam pini iru baka mi ba ai tuai per ki jingto jong ka testament ka betamai kata kalong gen ha kini ki siti jong upol sa Timothy bat ki siti jong upol sa Titus. Kabangi ong gen ki siti ki pastor. Batang ha kini ki siti gen pini i kade ka tin puruskam lain ta pini mi ipat sikiwai pat ki jingto. Chisgo tu bahagane ka dekat ken ka bakan rio Petrus ku introduce baladan ken bakin to ya ka jingit kestan jingi kam tame ya ka jinglap juga jingwan ba asin jong diskus bakade ka kanayo perskam. Ikami ini ka jingle kalong kene. Malaysia begini kinong hikai bakla. Balai begini kai bakla kikin tak ya ka jisha juga jingwan biang ne ka jingwan asin jong Jesus Christ. Hoi lagi pulih kat kembali ke jing tok kanam ai ke jing batai ke besai kadar nak ni ken hi ke teks rai lagi pet pat sai ke bentai ke besadian jong ka ni ke siti ni la ke mangin singo tok balai ba kini ken kim tre ban piang ya ke sha bu jisu un sawan biang pat dan arli daw ke madu ke daw ni kong ke ne namar kim ngola ban piang ba kani ke pertai hakawai ke sni kan sesak penjot no Kimla ban pedang kene la pengondur na nanong kabala dekat besar dekat lai kem sula ban nget kem sula ban pedang ba kumno ka ngiri ka pertai ka badana shwa jungi kan selek no lele ka sajot no hajiwe pa kijing tho ang ka tinjim ong kan saom no kem sula ban pedang ya kata dene ka daw gen kiong gen ba kata ka jingwan ba asin jung Jesus ka baun sawan sa penjot selek kata kem sula ban pedang spang jeng ne sakta ban la kata el nong balai Baka daw ba arpat, kadai kani balai baki ong bagani kana puskam pada kani. Kim yoi no shen ya ka jingwan jono. Jong Jesus Christ. Dia lapken, dia ong kan ba Christ anwan no. Ano daw Christ lawan do mentang perwan. Baka ni ka jingkin to ken kadai ka ba lakan to ro dai ka ba bon ki bam tre ban nget ka jik kestan jong ka juk jung mentaro. Yong kumne. Mentala arjas nem tam Layalap ken ba Chris anwan no Henry ano Chris jong pi parwan. Jadi ni kadaw Petrus sa batay ken dak busat na kajing thot dak testimonial ng balay wang kenmao kani kaway ba ka sisngi baru try kalong siajar kalong sisngi. Balay ba how balay la long kumta namar ublay sungi ulong sabar jong kapor kambat yung sapang jong ni kabantangan sa batay na lapoy sa kalong balay kanang pinyo jingsan. Tadi namar jiki atli ki daw kan yo pelong kan yakini kan ki makin tat makin ong kan ba ka jinglap jong ki kestan sepang jong jingwan ba arsin jong jiskut kali kana puruskam. Baru Petrus. Wan pencisya kan ba ka gospel jong ka jingwan ka ba arsin jong Jesus Christ kam dai ka kana puruskam. Wan ra kan na ka ka ba maulam bat ki pat ki apostol tila sakhi kata kalong kajing pin keladur yau Jesus Christ. Kendiat sepang kajing long sakhi ngakwa iwa pinyo biang sa sisien kum kajing pikan mau. Pihak satu ani kum apakah sepang kinong sakhi kapo jong testament ko tumai. Ha kapo jong testament ko tumai. Kibreu ki kam snap ha ya ka ba sakhi da ki kmat jong kibreu ban ya ka ba ki sakhi da kajing tho omlang belum ngini kiski mentang. Mangini iklan makana kado kanuro haba kado pedi jing tho ana badan kiwa da jing tho menta regi pon misyo kamlong kumta ki kam snap ha ya ka jingkran jong ki breg be i ban ya ka ba isania age jing tho ka daw ka jing sakhi jong Petrus ang ne kalong kan ka ba scam na ka banta jong kito kin bupuli ka nya ka city kawan rak kan yang ni kesaki jong kajing pun keladur yung Yesus. Taginya pa kin menta sa kan kan ningkong yung nagkot kan kabakat nyo. Taginya pulilang way are lie. Namar ula pediang na uplay umukpa ya kajing long burom bat ya kajing pindan burom men balawan kat kan igaktin ha una kata ka burom bakraw batin siyan uni ulang kun janga ubait ha uba ngasngob ha dan kam jing batai kita kintian dan kam jing batai kita ningkong tenginya pa sya bide bide tiga buram bat ke jing penan buram kan jing ai buram
Bat jing pendan buram ya waipat kadai ka banyila banya ikan ningkong ha ka literature jong kiju. Abang literature jong kiju ka kentop ru ya ka testament ka berem. Kadang kini ka jing belin kan ai ka buram kan saki waipat. Ha ka jing thok jong ka testament berem ru kumjo tang ka tan rai kini ki literature jong kiju kum aniksa kum kitab ningkong makabi kitab jing start kitab ar makabi nang ta na ka jing thok jong ni ubreu ka teng philo ubade ken u Jew philosopher jong ka spas nang ka ningkong ha ka kot drunkenness nang ta Josephus belum nong thok history jong kiju ha ka kot antiquity jong kiju ubatai ken ba ka judan ken ka jing lien ka ban ai ka ta ka buram ka jupinan buram sakiwai pat barom tang katahan rai kani ka jing buram ka jipitan buram la jule ro ka po ka testament ko tmai lap ni ne ha ka testament maru la jule ken kum kani ka jing ai buram ka jipitan buram ya kiwai kini ki artli ki tien barabor ki ju paulang kini ki artli barabor ki ju paulang ha ka ju ko por pat kani ka pi bang nyenam la ban penyaklat ye kini ki kentien la no Begini, ki artli kintian ki bala keren ha kan khot ke ba khanyo ke tho ye kita ja kata ka jinglong dan kerdan ka position jong Jesus Christ ke bau bleken ula ai u bau Jesus ulong ta kan u badak da ke buram bat ubadai benyo ya ke jingpendan buram glory and honor akti pareng kyo Jesus di benyo ya kata ka glory bat ka honor ke buram bat ka jingpendan buram. Kadang ka rukom buktin ka biya pen na rukom buktin ken ha ka hagi gospel jong kan ken ka khot ken ka bakhat nyo jong ka city ka baning pong Petras. Tingnya pai kinjak. Ha ka bidai bat ka jingtin kelador yo Jesus Christ kinang thok gospel ki ong kom ne ke thok ba ka dur khmat jong Jesus kala kamno. Kala. But Matius uang kekelak kemno katen shine kum kasngi ngamla on batai kani kalau hakada gurkom andrai ka dur khmat jung jisu katen shine kum kasngi wow kata kadai ka ba nongtho gospel uang nang ta susu ha Markus uang hawa keren sepang jong ka jan ka jisu Kristus ken ukobru kadan ka jingkela ki jan jong ute kilalong ka kemno ibatin shine iba lie kat kataru omdan unang pun ko jan ka pertai ubalaban penle sabang ne namar bakini kien gilang kemudian kam ka jingtin shan lane ka jan balik ba bon sin ka yangi ka yangi ka jingkot ka yangi ka jingjob ka yangi jingkot berarti ka jingjob Batkat kum ka jing tu lupa jong kiju syapang jong kijing jai kisni je bakat do ya kade ka jan bakut lane ya kade ka jing shan laju penyedai berbor sa Messiah kata kemudian ba Petros aba Ukraine syapang jong kade ka jing shan hang ne utau ne umut ken ya kata ka burom jong Jesu kum Messiah ya ba ubleken upun kop au Makanya kemat keba tinshan gen jong Jesus Christ lesikan pinkin maringa pi ya katu ka jing tinshan jong betul kemat jong Moses atrai bikin mau ni story flat ni kadur wat kemana ke story min ba Moses kin ulet sa ulum Sinai baru pulut por sa pos ni ba sa pomet dan biki ang ni tang sa pos ni sa pomet re prapos ni to kada cerita pun ketahan re itu ngintip tang sa pos ni sa pomet namar ba katakan mo sa kadar Pakai kebejahan dah lawan nak te ulum hadin juga jing pelut por kita ki para Jew kan ki bayi iyo Moses kem la chuk bakin pet dah ki kemat jung ki Shaun nama belai kadan ka jing tin shan jung kata ka buram ku jung belai ha ka dur kemat jung ada ba Moses uhap dia ke ba untap dah ka jan ni dah ka vil kenang ya ke ba unlak benya keren berkiwi perti para Jew Andrai ken mau ni kowe pakai jingtin shan jong ujisu kaya per bhana ka jingtin shan ka ba Moses uyo ban palang balai na bar Moses
uyok ka jingtin shan na marba ubleken uay ho. Ada Jesus Christ pat skapa. Ka jingtin shan jong Jesus Christ kami nala dehi. Oblay mar uday ublay. Umasa su uyok na ublay, Jesus kami hinay nala dehi. Mar uday ublay. Jai bhai kani ka benta na marba kalau kelaj mga ka jiktok jong masa sampai ka kami niyo jing shat. Lagi na pa si kani ka kantin ba u Petros tu ani uang ngilayas ngau yang ketin uang uni ulang kon jonga uba ete ha ubanga sngobha. Lagi na pa hebele kani ka benta. Karukom rikod jong Petros kani ka sur jong pa uba habneng kaya pen na ka bangi syam kena karukom tho ha di gospel. Ainuksa tum ka jing tho kan jong Markus bat Lukas la tho kam ne long uni ulang kon jonga uba et to pin sngo yu kamdan ken ha uba nga sngo ba e kumagana na jong Petros baru Petros umdan ne ken to pin sngo yu nang ta ken tho jong Matius kalong kum ne uni ulang kon jonga uba et ha uba nga sngo ba pin sngo yu ka jong Petros ka den Israel jong Matius en rai ka ne ka tin ka bakhat do pat kam simdan pin sngo you know yau namar bakamdan Kumta kami kejinggeli. Kejinggeli kalau ganit. Balai bakarukum tho jong Petros kaya per na karukum tho jong kinong tho ya ke testament lani gospel per southly no berlightly. Markus, Lukas, Matius. Balai kaya per. Anuksa tapi pilihan ke gospel pini ikan bala tho ba Petros rengkat lemar kiwai pat kila sakhikan ya katakan kajingdon jong Moses bat Elijah kidan na kekran lang mo Jesu bala tinsanya ta kapor te balay kren sang jong kata nanta balay lesi ba Petros umban kerpange ini ketien lagi bang te pinsngo yo to pinsngo yo balay umban kam tam ini ketien jika maki wai pat kinang tok gospel kiban ia lebih pulih ke jing tok jong Petros kena pinsngo to ba Petros hamni uwan ya ka jing perkat kum uju uwan nak kum perkat jong uju baru tok kum jo ikane tan yang kapan batai kat kum kum perkat jadi kum wan rak lut plan ke ba u kan laya sngo baru klem tho to ini pai kini kitin ki dau sa ki at lagi jing tho jong testament ka barem ka baning jonggen ka dau sa ka sam ka ba ar that ka banyo bar ha ka tai ka sam ar nyo ko ngan pen banai ko hukum utrai ulong hanga me melo kon jonga bai bai tik melo kon jonga uni ulong kon jono jonga simna ka tai Haga ka singila pun kai me bar sakawai pat ka bala sot na kita Isaiah kelang masapu ar ka khatken ke ma ningkong hakmi usakri jonga uba nga Kristian uba lajit jonga ha uba mensim jonga kaskoba naga tukalan ken upunya day lese sakane ken keboong ha uba nga sngobai upunya day sakane kasam ka ba asa saka Isaiah kelang masapu ar kita ini arti kan ki dekat Bible ki ba Petrus kan udah nak jinggut men ba usatang ya kan ya ketin ke pa ba ben Quran sengak ma namar kini ki arti ki jing tho jo kata sen berem laju tip ya ki kom ka messianic psalm ngate lene ka messianic text na kitab jong Isaiah messianic psalm kemud ka sang ba kan Jepang jong Messiah ka sang lang ba ar ken mau bakadan gen kata ka jingkren ba unsawan gen utaken Messiah ba uniken unsalang usim uban sinsya cidabam cukut panangta Isaiah palnang ka puar ka kren sipang ba unsawan ken utaken usakri uba sya sitom kabatau ken ya Jesus Christ uba sya sitom malo jang gading pna lawan ang kani kurkom daga mapinyade gen sa kasam ka baar bat ka Isaiah sa puar Petros uban babaro ar ki kadaugan sa Jesus Christ ubolong usim Messiah ubam jikut uban sanchar baru usakri ubasya sitom dili kadaugan ba usasotang ya katay kakentin omsyo ito kutin ka barang sapat lasing na nani kurkom hindi ka art lagi kon
Kiat kali kita khot dia batari kita kiat kali kejingwan dong Jesus kepeningkong kejingwan long beriau penuan dorna Isaya nomor usyakri usyasitom ha kejingwan ke arsen pat onwan cuk usyakri usyasitom onwan kemai kemusim oban bor ubah sinsar baru kunjuk oban bisar kaba lapenuan dorna ke kitab sang kemudian sepanjang okay ila klede plastede usim bat unang bishar usim bat unang bishar ini kajing buktian jong Petrus kalong kajing pinsisya bau pa ulabo ya ukon jong ya bau snow pae bau unang way unang bishar ya kijat ben rio baro kajing shot jong Petrus kerpang ya kato kabenta jong kajing penggelador yu Yesus kalong kani pa unge u Yesus Kristus uba mangingi la sakhi ka burom ba bakrau jong on sawan biang pat hakum kato ka burom ka ba uken ulakup namara takam deken ka khana puruskam Kini pai no sa kajing batay pat ya ka khot ke bakat pra dia ya kani kaktian nyala ya snow mangi bakada wan na beneng menba nya don lembat u hau ta ulum bakentang ha kani kat ke ba kat ke ba lein no ni kom ha kani kat ke ba kat riu upol o sorry Petrus ko ngalasaki dalaki jong kikmat kat ba kani ken kat kin ke ba kat pra barwang nyom desu tang bangi sakhi tang daka khmat jongi haringla sakhi ru dakai to ka score ka bat khmat bariu bat score kaktin ni ka ba la tho ha ni la yasno kaktin ni kan tho ne kan mut na se sha kini kilai ngut u Petrus u Jacob barwai baru Yohanes je ka ba ngini i ne ka jingbu record ha kinong tho gospel nomor Jesu usim kerpang ka di langut elam kan show ulum ba lor we lene ba kenjang ulum but sadang ka jipen pa wen ya ka borom jung hau ta ulum hakmat juga di langut Jepang juga ni ka kentin ulum ba kentang Jepang ni kentin ulum ba kentang shin la batai benia ya ka kerteng jung nui ulum u kerteng ayu Arai kat kemujing tho jong Matius masih tho bau ni di ulum ba kemno ulum uba jorong namar ba umdan kan kajing batai ba benia ni kajing ni tho e kan ka kerteng jong ni ulum kum ta kan sadon kan kini ki lightly kan ki jingpen inya kini ki lightly ki jingpen inya tenginya pet ke kita kilom ki ba la antat ba la bendai la bendai kata kan la bendai ta ulum ko baca kata jingpen kelador meningkong la mendai tu ulum Herman sekai la mendai ulum Meron lane ulum Tebor kini kilai tali Tebor Meron bat Herman tadi kilai tali kilum ki ba la gas ba ka jing pengkeladur ke jong Jesus kelak benja hawai na pedeng kita kilum tenginya pet ya wei pu ulum meningkong ulum Tebor Bat ulum tiboro kampaunam na baru khot kijing batai baru khot mabelai namar ba kana pateng jong Kristan kangeten ba kacing pengkeladur yo Yesu ka jahau te ulum tengini pet ikatoni kidor kene de kedor gen jong ulum tibor nang ta tengin pet kedor khamjan sesok kalau kumteng akwa hin pet ya ketika bentahang te hang te kadan kayeng mane tengini pet ya kedor jo kayeng mane hau te ulum Kata ka yeng mane will be khotken ka Church of Transfiguration. Lane ka yeng mane jong ka jingpeng keladur. But ya kata ka yeng mane late ha ka por yung usim Konstantin ubakraw. Usim jong ki marom ubaning kong tame belong Kristan. Naman pagkadan ka jingit pateng gen ba ka jingpeng keladur ka jaha utay ulum kumtaken sapnyang ka yeng mane ha utay ulum. Kami cita men pediang ya kata kecing batai nama belai nama arba kadan sukan kau wepat tengin nyepet ulum Herman lo hati kerukom ulum Herman belai ni bak kami cita men pediang ya kata kecing batai ba ulam de ulum Tebor nama arba ulum Tebor ujingai nakasnong Kaisaria Filipi
Tapi play jing thok jong Matius no bukan rio nomor ba lai thok ba jing pikladur yo Yesus ka jahajan jong kata kasunong Kaisar Filipi kat ba kan ni tulum tebor po jingai tikum ta kadang jing bamla on pediang tek babon kinang batai ya ka jing jong blai te ulum Herman yo ba la yo ken ya ka jing menjur nai babon na kinang batai ke menteri bola mende ulum yo ka jing pikladur yo Yesus utu ulum barau wai thau ya ulum Herman bat kini kita kilom hangtai kilom maperpe oh ngintip no na pedeng kita kilom Herman mau Yesus ulalek anrai unum dai that e ba kenjang syadu syatu sekalian doe unum dai rende le sehai kadu no jeka ka ba ibiang ka ba kenja kan kadan kan ke keladur kata ada jibota jingkri ustad batu ba kado ba di ulom yo Merman ulong hati kerkom pun bagi ji lekai syagane ulom sing ini dia kadur ulong hati kerkom okay ulong hati kerkom ni ulom Merman kembanyong baka senjing ka bangintip uno na pedeng kita kilom di badai bala jaga ta keladur harai kalong ka basai kadar pak kadai kene ka basai kadar kene bakaladan ka jimpin keladur you know ya Yesus ya wa Petrus Yohanes bu Jacob kila sakhi par ya kene ken ki plagen ha kene ken ka sithi barukum jo ha ka jingim jungki ha baki yak imne sla de protai ki lap au jingong wat dia tu beliau kat empat pendenturam ya ada bala pendenturam Yesus saya tu ke Jepang jong dan ke begitu mau upetas uan rak nang ikani penyap ia kania balai ken penyap ia kania ong ba kajingit kristan kadai ka khanayu perskap Batai ini lagi orang kena skam ukut kita lagi batai ini kena ke bangi sakhi bangi batai kerin batai ada ke cikit kalian ke terus kenal terus kong sithi kong terus tentu wong tolong keluar jubab be ready when I kena jubab abadan men pang cikit tapi terus ni wah jubab sobab syad bila kena ikum kena kabar pat kesaki ke bawaan rak kadai kesaki jong kinong tu lupa jong ke testament gabarin nagar khati ke bakhat khanda khati ke ar poi tuginya prime minta sing batai kin ya kene ke bentan kong nagar khat ke khanda ni pulang ar lai ban ni don kata ktien ke jing tu lupa ba kham pen stem aga ba pi le pa haba pi pin sa skor ya ka kumbahaga syarak tinsan nga kajaka bodong at onda kan mi kasngi balur sya onda mi akidarot pi kan ini kejingli naga kejing thok ya gini kinti di bawah Petrus thok aga kan kali cekali kene balai ot lam ni balai dan Petrus umut aku haba uang dan jenis ketian kan jauh kejin jor ba lakam scam dan artli kejing pinya sipang juga kejin dan ngawan raga tur jeng kejing kelis ngap pamar makan ni kejing kaim kedan kami tiba pinha banda plejimot nama plejimot pinama suto ngarun song haning hab ya kon na porang so tang puan tori kini kejing to Kalong kelak bagar kumpok jong petas nen rai ngomong pat bagar tin jong blai kalong kepamaan pecat. Kacing batai kuning kong kalong hari kong. Hatu ni ke bawa Petrus ong. Lesi Petrus itu nak jujur kat baga jit bagi jit lupa kat semberim. Hikam scan ni katiwan ba artin jong jikres. Banyak kat pela jong kinong sakit. Dia kecil betul katakan hatu ba ang kecil pekeladur habiskan kabang kami selain itu ya jing itu lupa jagai so kita sumberin kita soalan itu kacing pekeladur kebangila sakti kebangila ini berkah bangila yang ngurung jo kerjaan sesuatu ya kan dah jing itu lupa jagai
kata sebelum kemut akan meningkung lese baka kamla kata kajing thok kata sebelum banyak kai ban ji pekeladur rai putar so kajing pekeladur ke bangi kalau ka saki so ya kai bala thok kata semen Abrem kata kadai ke berkat ken ya kan kajing thok kabas kadai berkat agar gukom to to ya fa boleh dari jingkeli boleh bakal long ke bah penpisak skor mau terus orang syak skor boleh kalau bahan penpisak skor berkunjung lanjutkan ya kajing thok bakut nene ya kajing thok ke testament krim nama tu ke puan 4 thok ke testament mai Allah padang ke testament menang dan halti kajing thok te boleh kalau orang tam ya ke ban lanjut penpisak skor kan ya ke kian jong boleh dengan keran lingkot terus ke jubak lingkong kan kan mal boleh nomor kasyat syai kepertai kebodom pakin jung blek ke ai ke jinsan ha jika kebodom ong petras nem kat kum berkat ju kum berkat peteng ju jumle ni jore ke kin jumle bat kasyat ke ai syai dan ni kedak kan kan inda sang ke basi spak kendai rekat po rekat ke basi spak iwe sorry spakan ni shirwa mene abang gaktin kalau ngai syarat tidak jengah bagi syai kelenti jengah di perserian kan ya gaktin boleh berkesyarat ke ba'ajeng syai bagi peru kan yakin kitab jinsat kalau katrar ke besar hari kitab jinsat ya ke nagaliang joki ke proses ngimpedian bagi kitab jinsat kada persat mesin dublayan re ke bang Roman Catholic kat lem ki Eastern Orthodox ngit kita jadi persat mesin ko ini ketin nong shon jong ti wan do jing sha sedom nama kaset dia ki kun me tiba dei ai ka jing sha bom du let jong an ha dei aka pertai ko kejudan kum kata ka jing bisriem kan ka jing sha kalau kum kai ka jing bisriem jing blai ber ka jing sha ni ka ai jing blai ber ka jing sha ha ka ni ka pertai ka bodom ka jing sha ka pop cái kính màu và cái tiên trong bể cái ai sai yang ta jepi lada nyem bakalan tino cái tiên trong bể cái long tang maka cái nong cái đầu lên ti bas kem ha cái perthai bapa đây là mình tahu những thứ này có cái pi nó cũng cho jan cái tiên trong bể Lepurkan kaban stari kinjung bay ngam maka baka kan ngam apo jongpi ang jon bunyan kan boto itu program progress ang ngakwa baka kinjung bay kan gana pujanga ado bada piot kitit ngaru kan ida kinjung bay alai maitang maka kan kaban shai kumno ngin em diga jim kama piang hon na chono apa cuma play kabar par balai belong ke bahan tu skor tinjung ni nama balai tu peli oh pensam ke jingwan ba arsen jono jong uji surprise sepang gane kawan na tu kekentin ulutai petras kuran gen hari ke bentar ke bawang anda mi kasni atau lesi kasni bishar baru losha demi kita not jeng itu ingin pakai dia losha pun kelak nanti ketin break phosphorus buat undang walam jinsai undang walam jinsai but kini ketin losha kau yang Jesus Christ nama balai nama kini kedan connection saya kita jikan kalau noken keba kita jikan kalau nangin ke bah asal ketatkan ke bah katnya hak kitab jingkan ke dan ini kita ngayo iyo sama ini kita balak renda ubelam also ubelam syaki Israel ngayo henry omenta ngayo kriyo henry omjan syaitilan uklor wan ujakob Udin simsyar on na Israel. Uban syar wet iki moab barak saudong.
Ban penjat no ya ki kon baro usel. Sampai kemudian uklor on wan utkob bat udeng sensar. Uklor hang te. Au lenim au Jesus. Kat bakum kar berkat jeng ki jul bam long kristan no ki ba katai tin uklor jeng cakap la thol lamut ke yang Messiah au ban sawan. Nak betul jengki sawan saya. Nak jengki saya ada bantuan sawan biang jisin biang pat. Pada lursa yang neke utau Yesus on sawan biang pat. Kumpa ke syarat. Aka pomet ke syarat cingsai yang malam-malam. Ada kelabiang pat. Ringit manda apa lamit ke cingsai je singin dan kapsu kai. Taruh kat bangnya iman dengan sahaja dengan percaya kat bang Yesus perwan kat saya berkau perwan dan pendam suai ke tin mulai ke belum ke syarat mandalawan kes ngin dalam suai ke ni saya mark mana uban hitain ke tin semua amen jitu de lus batin on tak pal nang ke ba pun riu kat ke bakan riu apa kat kan riu ada Yesus nuan wat pingai na kene ke syarat ke mesin ke belong gai aktin mulai kadau putra pong to syasor yakah to na ka dekat marpau dekat marpau tapi tip suai kene ba omdan ke jing lupa na thok ba ku ke belong na ke himbatai beriuhi Kita ni kalanya ke bau Petrus tu akan dikatkan ke ba arpau kedan sibon kenyatai. Sibon kecing batai dengan ong. Dan jima batai kan ikut kom ni dengan pai kecing batai dengan kat arpau. Kapan ningkong kan yang ba dai bin batai dengan kat. Lain dengan kecing thok ba kuat ba kom kai hangkran ke konteks. Hoi tai kecing ong dalam ke badai. Andrai katum ke konteks jong kene kan ha kon gen ki break bai kai jong blai klem dati ya ketelong kai ke balakren haswa kai ke balakren hadin lekan dati ma mano bakran ke mai kren hak ke culture ke bakum no kolong dan diberi kai ke jong blai kat bakal gua jing snyo tho jong ki lani ki interpret batai kin jong blai na ke culture jong ki dan we kri jong try o bakan chirhem ma bong kom ni hasangan keren dengan tuksa kanang mapin ni jing ken ma kade jasi sa uyang jalak me siapa ba wong pdim ne u petras uyang asum jakob wandru ni pri betul ni pdm ha nomor metan dak kwal Balai wong kum tang asmo po namar ma ubatai ya kan ni tingle jongki nakal komini jongki kwai ke kasi jongi arai pinong kum takan begini jaju jade talong ken ka jing baklaba baklau balai namar ki jong petas ki imja ne kanjak po ne ki ya kan kam ya kan kan pendak biang ke ying sam leba ka kwai jongi out of context ni batai buat baik le kan ni kantam kini ngalap apa mentalai sekarang anong mengalih snow berngalaju snap ya kejian yang ki buat bakal nak konteks pada event keren bahan ni kam thôi ni kam bentang tak kabar dain bertanya kita tahu aku kita isu tenang jenor jenor kani ro kani sibenta ka ba la malen kani ka juk jungi kenta kan ka ba mi kani ka prosperity gospel nani ka gospel ka penerus pa kam den por ba es pung kini han rai kat ba krech pa kani na soda ka ding po jenga ka pulo uman mata ka bala omla man bataya ka jing thong ba khoi ka men sem ba khoi bar ka ba sao Jadi tu lupa kim sim dan ketelong sedang naik tu lupa. Naik kita kisah tu lagi batai, kajing batai ke bakado, ke basau, kadai kabang yang orang kemut ken, jika negin ke khot ken ke arpau. Walau kita sekamar om makin dai badai,
Arai kat konteks nyahap kan kan jing batai kan keba kado mau belai ke babut dekat babut ko kami tadi ni faz dekat baru dekat apa ni mar anda kamu beriau lawan kan jing itu lupa mana pro arai ki beriau ki keren mau belai kan haba la penci ki dah weh dah men makho tinam ki jing itu lupa bar khot ke baki nang itu lupa jong testament beri testament mai ke chungwan da kamon jong beriau lawan da kamon no akamon jong blai nuksa kalau hendak kom wisaya lese simle ada kom simke da batia anda ke da batia jong ni minta ni sukwa ya kabangan tho jing ji pau kam song hakarai ni kamon jong arai ka jing ji pau Nani ka jing itu lupa kamuan na ka jing kuat download beriau. Ada kawan ano? Now play. Kani ka ay saya kedar bangin hapung siar ba ya kino ka jing itu lupa kaba kani ka juk jongi menta partai Kristen juk menta kasultanat men itu lupa. Dari wei perang ngejungi. Ibala sa ong kemne. Syabin tiak harwi bijis yang subawat patia arsa tiak yang dalam kata beje namar ba lana pitiak yang syuanya kata lakban kinyuk juman mawlakan tu ingi bengin syong bantuai kenapa menum kinyuk tai perawing yang pilih kemno yang ni ngamla re pastor namar hadu lai sa beje tin syong temo ngaduai kita bang layo tiak no jelang batang kan albiji rempai angka bahas bon hinya snow kita pra mangai agar dia juk minta bat pindan ya snow ka bakam palak kesho sabang ni lamang kwa ia ka mapi baro ko pen da so tet agak tien jong blai orang ngalap supposedly jing lese ngalap api bang ngalayo jing ipau ngalayo lese jing thulu pa no blai kabalawan no mesim ko supposedly ngai thong api wala kandai tli ka dai ka kawai ka lat nga katkum ka jing tho jong kitab Deuteronomy long man riu ani thoi nga unong kai unong thulu pa ubalam le adam dai lot barakot ngam I don't care pipuram you know pipuram pingu mai te story belayarap ye pi belayarap kumta ara apa ki bakla kawai nake ne bamdai kawai nake tingkul pa ki ngangan nyau ye ki kombanyo kitab Deuteronomy begede kene tul palam ler Baka dito lupa kam juwan ken na ubriyo. Kawan nong blay. Kano buwan na ublay kan jalong bet. Kano buwan na ubriyo kan nom long. Lada ka long ru kad lese kanom la belong plan baro kabakiong. Kwa pindah ngama naman pinsa yo nang ni sekmat kabakam cerkai syuk bani kini kini no isni jong jing tu lupa jong no aga po jong covid ngalas ngap jing tu lupa ibo per dan gibril tu lupa di pastor itu ngalas ngap are katuk ni nai kaklem ja kembali tu bagi masaja tam ta sakun tam ta Bagara kemen kede bau plegen usim na yutu u pastor. Special dia. Malah udak yam undang itu. Wow. Senang berkati nama arba kinang apa jang ket ten bere tasen tuma ki thoi lupa ki thoi lupa kertum ka jibin ki bai. Jom mesin bako. Tengin fa. Ki jom mesin ko. Ketien pinci penyak kama na kasih mo batumay nagagreat apin translate nagagreat feromenoy kabalapan kam keren kading sara jang kalian okay clear tingin ini kedua sama saya ini kalau mahati guru clear kabe
Kaya kamu ba inong to ya kin jum kinan to mensim jum boleh uyalam punya yaki. Bagaimana saupat? Kan kebenon pintam. Yaki jingkran to lupa bam sisa jengki bakawan na mensim jum boleh. Apa ma ba kata? Yo pihak hak bihar jing dan ben mensim bakoi. Mereka ke pembuana mensim bakoi ang bagada ibawan na mereka kahap hantar. Tajma. Kaktiyan yung bulay kada persat mesin no. Da mensim bakoi jumlay. Wal kada persat mesin bakoi jumlay. Tinggi pajai kami na kani. Kating mi jom kating persat mensim mensim bakoi kating jumlay kalong kani. Ay sa kadar bakaktiyan jumlay. Kaya bakat ya kating but jingle tungi kada final authority ang taga tijumplay kada ka bomba kala ka tijumplay ka bakot ka tang mo jay tan maka kada ka lenti siya ka jingkune andan na koy patunti nang taga kadaw no mangin replay baga tang maka wala banyo pansana berputar wang pas gani kan ini kan pas kane kaktian jumplay Mereka kaktian jumplay kan rap je pikin men kem kan akan sisa pada wan makanaka nobisin ayu baklaro. Ramai ingin senak tak susu habis ini benta jam tangin kono ini singkai. Nak apa pingin mahal yang bepet ini kidur ke ikan tak kan mereka por tinggi pet. Lingkong ilek tak sepang jam kejisa kan tok ya kejingit Kristen. Ayu yang berkejuan jam justus ketika kanayu. Kena persam baru peteruskan berdennya kena wan raja atli kejipininya karena kenal lingkong wong kan apa tayang ya tadi kena perskam tayang batayang lama ngalai iu kuresken ba laksak kop buram utak ulum kan dia berkentang ngalayo mentang mati ngalayo ya senyoro pasal ke arpat wang latih sisa bagata ketuan jung jis ketika sisa ai seketin testament kemarin mau boleh markinong to testament beri kita bisa dalam hawai mesti bakot ang pan isa yo jaga sisa laga pangilam kadin kawa sisa to try unyo ko gini kan apat